ner malaken yam biya kamal ka Nur online TV channel en wala shang ka jandang rawi de bakel ka pay diech ron kina dang rawi de jandang rawi de diech de yalar tesla cha ko shikon chang malen shop to kon ka lere to kon ka linga jan gwas me ka lere to tone gor ka liang ka lere ti dit to bana linkel ka Nur online TV channel mekane ne chonkel ka Nur online TV channel gor jen wo jender chonkel ka Nur online TV channel to kon ka lere to mwande bi kon ka lingwa same men bana linken yam ke lere bu kon diltin ban jenga jeno te ga bare shop ko bakel ti shanne ka murlene bana right ka kwidian ka jan lere me duno ken konure lere kana me chana ko right ka kwiut commercial ka me bull mail ano bull mail wa shi chete ka terbil ala te terbil mi yak baja nywaka ya kel gwadam okay menen yana me wa terbil bull mail chajek social media cha share denen terbil me cha ruak cha jek no shalat gwas menena wa terbil bull mail cha yak re wike juba pan kakato road jenda re lwakot wa cha lwakot ka lunye jog re lwakot wa chi terbil mo cha yak wa shi body gani ke kinedin content take kel alani te konela jagang wajitandi en chikaliu jitandi en take bodit but point the bull mail kanala ran wo dong mitere torbiel ke take bot ke tede but chalan jen wo shi body gani ke chikaliu ka take ne take bot jo mishalat ke kibul mail re wich ka juba ka min chitwo ka ja bana wo gwasa me take la radian mo gorno de nywaga ya kel LRM ban jelin gwada me linga jawra kenyam kan kono nyam ten bakula roitena gwa chana jelin kel and citizen given a chance to choose the program he can choose. Is it my program is very nice to him, he can choose. If you, he can choose. If OPP others, he can choose. Why not we are not accept each others? We need to accept each others in our leg state as a citizen. We are come to this leg state before SPLM born, before SPLM IO born, before OPP born, before SOA born, we are born as a leg state citizen. Jawling yana me gwasa me ka jangten te ka leg state shol kan ne de konte la GS pelayo ala kan ka members ka pelayo kan ne de tit ne yen gatine ku kan ne kenten konte la GS pelayo ku kan kala shol no de kan barar de ka ban ka bon ke de ka ban ka party SPL mayo ala shol kan ne ken kan biarar cha gwat ko bi konmat ko SPL ayo she dung nwere karodian ka she dung Equatoria ka she dung ne ko kenati she dung jana ba karodian ajane dung so Sudan content ku SPLIO cho kulben so ka kujemo SPLIO e pad me de na de ka chonga je ka kujemo chol ne yene diala content la dinka ke janga no biarar ka bon SPLIO chana chonkel ko e bon ke pad me be malbe nongre we ka so Sudan cha la no ye cha discourage ko bia chonkel ke SPLIO cha jo mo cha jo kwen en gud janka menen yen ma gwacha me na madara mandana de wukan ne diala content la members ne ka SPLIO ke din chonkel ga ya SPLIO no wanyo da chongdun kel ke kume SPLIO nan lera me be ka jang atin te ka leg state chunkan kel ke Dr. Yang Machar te ka party Dr. Yang Machar so namene jo mo gorno de jena ling eno SPLIO she dung wara karodian she dung jana karodian ke she dung Equatorial karodian e dung ne dial kwa o mala na wi target tin chete mo kwa no kwa target ko chunkan kel ke Dr. Yang Machar jala na wi ka jo ko jemo eno jang go ko no bukan wara biken kanak baram me shode nyu de jen wo jen aram kel mo gorno de ne dial de ko chon ke SPLIO jome janana gode nyoka yekel ka jen kwi SPLIO party mechine ka chika roi gwasame ate ga mudodien mu gor ba nyoka yekel gwadame akan kononiam be yen nong tournament bakul roiten okay tournament yana me gwasame agwan mi shere ke toktin kare ga me toke re wijen chalke dima kamde ke ne pinyido ramangi dima ngajen dima rof ji kem I think so dima ka wudu ka pinyedu kem mete pin gambel en dima bote pin gambel ke Ethiopia rol Ethiopia ajo bana kulele ngwata me ereng michitwo re wichen binami
no chimnen yan mo gwad me janda na gor banyo ga kel ano ngum mi chitu ke ngum la ro da ban je nywa ka je lere me gwaye batur baje la golka ko bu kon mandan ler ban je kulling gwasa me ka je wadana shalat mi gorno banyo ga kel ka je lere me ano chala do ne shaber ki anyak ne di shop ko bakel shakanak gwad mi sha turbilian cha je nyurikatin ala turbilian kan ber ano ala turbilian mone wa cha je nyurika netin kontila jidwar banaga chole jidwar ko ngoda kan kon madan le roda kan kon ngai gwada me duno cha ka nyurika en basada an la badan cha nyude gwada me bada me ne mukuna te tinan tama cha je nyurika aneti te doron gwasamo erebet kana mo kan jen kan ka dimma waka ka pinyedo kam dimma kamba duno pinyedo e warda kel ka warda ni gambel no alo te pin gambela rol Ethiopia no ne tin ka bar dor ranyak no ka binin ga pinyedo ala pinyedo te ka kai Ethiopia ngai kone bar te kan ka South Sudan re dware ni shalga pushala no alo shinkan kel ga ni de shalka jabaki morle no name tuoga ka kai South Sudan ken Ethiopia shirka mangai kona no berte ken ga border ka South Sudan chala do ne chane damba kal shakan ne gumurleni re torbiyel shanen re baska ken ne kone anak wuni ka diech ano ken ne ri chanak wuni diech shakan ka shekel jala bakalena chane to ngwana long ba shaga mu ka bot ke shaga bar re torbiyel mo re baska na mone en bas jena kadima ka wuda kapinyedo en bas mo chala do tini to ngwana long ti chala re de ti cha chon ke je to kwaktin enono kene de kon tin nakane ti tin nakana waken gor kana kwak re torbiele mo chukan terbil mo chukan shu nyurika kenyam wami kana lat kon kanang ne ger ndan la ger torbiel chukan kulo kana ne kon nakan ka kene de kon nakana ka murleni ki japa murleni chala do ken gor kana gadbar kana kwaktin konti tere torbiel jen nyur kan bazaka ka jamona so you kan badi kan you cap you kan dang bakle kan ganak ka gerkel are torbiel mon chuni de konti tere torbiel chu tanin chu gorden bar chu ane de koni chu bakel chu ganak mi wundang de ke chekel chu liwan re torbiel mo ka konin tipai we chana janga jeno shi kum South Sudan ken kum Ethiopia shi ka dol ka ta dan de bodore de ka gang ka je ko wo chine den konti la berol Ethiopia ki rol South Sudan tijal kan mesikan dia wo ka South Sudan ka sikan dia berol Ethiopia cha jo mo shajalat ka shukan agree jo me ko lat ka je ka border dum pagak ana pin my wood a she border mo to kujemo but ke warga sha gora kan cara do kan dia ka border kontilat ke ten rol Ethiopia ten tie ka South Sudan wa ladien kel so me chalat ka pagak bo de let ye chalat ka pushala ko pushala reg bar ke rega nyak mitike ke kume dung South Sudan so gwada me en me cha lat chala pinno de maldar tin chinare de lele chinare de nak barata me to ko murleni nakan bar chika kan ne bakel re torbiel ka cha kwa ken dial cha kanang ka jona na chalat en ka jan lerme murleni kan ber ka men biya ngai kan te kan wekel weidien chala GPAA ala Greater Pibor Administrative Area jan wajada ante tin kan dial so chen kan yung gwada kela mone but kan te kan ka pushala no ka murlen te ka men chal ka Pibor an gwada mi an Pibor kan pushala chala Greater Pibor Administrative Area jan gwada te ber tan ka jan gwada danante ka tin kan ni ko ne chal ka murlene but ka kor gon ber chan ngaje no ber la kan nyen ka murlene so la murlela kan jen be gad ber bukan ko maj ke bukan kanang anyok bukan murlene bukan ka gorno nakan ka bane kan point kan ber shir me dani cheto chukan murlene cholo no de na te ka mat me shamal me shajala shuk murlene chol murlene we jadana te ber regaten ka jene ngane de kono ko malalat ano chu ber ka lo gor yu kan ko nak ka kor idien so ber we ke jaga long misha lad no te malad yen ne ka lakan ka yelo gur bigan yo nang gwal dana shawten so jo mishalat ka kwire ka man cheto ka ber ne damba kal shakanak kana ka murlene re torbiel kam dima kane pinyedo gwal me kan be ka pinyedo no ke pinyedo kam pinyedo adoren kan ber amendi maba adoren
baduno la berti kan kadori ne shalke poshala muteka kai South Sudan ken Ethiopia kote ka ber tin konti la ber Ethiopia ka ber konti la ber South Sudan jo me mugor no de yene ngach ke de yene len ka jalerame ban nyogo je kalere ko ken ka gwasan be hanin biya ta kamal bye bye